Pamirsa megenah ring Desa Gulingan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, kerama ngelimbakang budidaya nila mewah bawal. Peternak ngemolihang bibit saking Jawi antuk selanturnya ni kegenahang ring kolam sani sampun kesiagayang. Miara ulam nila mewah bawal kekantenang pini sederhana. Penglimbakan puniki wanta ngurat yang inik pakan ulam. Peternak mausang amahan ulam nila mewah bawal puniki wanta ping siki arahina. Awet saking benih kantor panen lasang gala petang sase. Nila puniki sida kaodol makata petang dasetali akilo. Penincapan saking penjualan sida kaut sayang untuk pemasaran melarapan niagayang genah kolam pancing. Pengunjung persida mancing reng genah sane sampun kesiagayang taler naur prabia sewa sane sampun kecumpuin. Kuentenan saking pemialang sane sering karepin oleh peternak inggih punika kuentenan toya. Peternak taler ngemargiang sistem pengairan menggilir majeng krama sane tiosan. Yening tan mesida ngemulihang toya, peternak mejantan osah taler ngutsayang nganggen toya sane kantun wenten. Bungkuran peternak mepengabdi presiden wangun semer antuk nagingin pebuat toya ring serainanipun. Sujatinya nih, kantun akeh sela usaha ring bidang peternakan sane sidek kalimbakang. Melarapan untuk ngemargiang makudang pengupaya, tetap kala ngarepin pemialang ring penglimbakan usaha. Budidaya nila mewah bawal nenten wanta ke pasarang konvensional Kemanten. Pembudidaya taler niagayang sistem kolam pancing sane sidek dahat membuat majeng peternak. Desak Aryani, Bali TV.